he kai whakahare koe mo tēnei o ngā rangi. Talk a bit about the build-up, the prep for this day. Ko te tino kaupapa o tēnei huihuinga ara ko te whakakotahi i a Ngāti Awa, ngā hapū o Ngāti, I raro I te maru o Ngāti Awa. Ka tai mai ngā hapū ki te whakanui o rātou hapū, ka tahi kua whakakaha I o tātou iwi. Koira te tino kaupapa o tēnei te whanaungatanga, e rā momo mea. Hea o whakaro mo tēnei o ngā rangi, tēnei o ngā kaupapa? Tēnei kaupapa katoa, kia hau, ara, titiro ki ngā whānau, e hākinakina e te pārekereka hoki wēne hākinakina ko te whakawhanaungatanga, ko te mana ki tētahi, ko ngā tiwa katoa ke tātou, ka rehe maurereke mo tātou ko tātou katoa tēnei nā. Kōrero mai, he aha o kōrua whakaro mo tēnei rangi? Whakamiharoro atua hau. I te mea ko huihui katoa. Tēnā hapū, ana ka pai te ngahau. Ka pai. Nā, he kaupapa pai tēnei ki te haere tonu mo nātau e heke mai nei, he kaupapa tēnei ki te karapinepine I nā whānau katoa I nā tamariki? Ai, tino pai. Kite atu I nā tamariki ka mutu me nā pakeke e whaihara nei muri nā tamariki. Well, this is the 12th year te tohu o te oro o Ngāti Awa have run this kaupapa, and it's just got bigger and bigger and bigger. So today we had registered 20 teams, which was a record amount of teams, but yeah, we always have a couple of, if there's tangi or something, ahara, we had a couple pull out, but that's kei te pai. We've still got 18 of our hapū. It means heaps to me in terms of bringing our whānau together, doing something common, having fun at the end of the day, although we can be really competitive at times, but at the end of the day, it's really about having fun, so koina tāku.